kuyadabukisa okwenzekayo lo mhlaba esikuwo. Izinyembezi zihlala zicwela amehlo njalo nje. Hawe, ziyephuka inhliziyo zabantu. Yayisaba i-relationship mina. Siphethe udaba lana esilebhalelo ubhuti lana. Ubhuti ulebeka kanjena, sanibonani eKasify TV News. Ngiza nodaba lana. Udaba lubikeka kanjena, lwebekeka kanjena udaba. Nganginentombi engangithandana nayo, ngisebenza eGoli. Hawu, kandonga ziyaduma mntanami, kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Hayi inkosazana masithandana kanjalo kube mnandi, sigcine sesihlala sobabili ngoba i-connection yayithatha straight. Masihlala sobabili sinenkosazana lena, uyasebenza ngiyasebenza. Kwakumnandi ngoba sasi-offer ngamalanga afanayo futhi. Saturday and Sunday si-off soyi-2. Kumnandi, mengabe sifuna ukuyoshaya shopping siyoshaya shopping, whatever sifuna ukuyenza siyakwazi ukuyenza soyi-2 because asiyange emsebenzini soyi-2 ngalelo langa. Hayi-ke kube mnandi, siyathandana. Ungiphethe kahle ugeli, ngimphethe kahle nami. Nginomngani-ke nginaye lana, igama lakhe kwakuSabelo lo mngani lo. Hayi, uSabza sinako ukuthi sike siphume siyobushaya Friday sizibuyele futhi late ngoba phela kumele ngilale endlini, ukhona umama. Sometimes besinako ukuthi siphume nomama siyobushaya nomama, yabo. Naye uSabelo sibese siyabuya. Bekwenzeka uthola ukuthi sengiyabuya kuyangehlula ukudla, uthola ukuthi sengihlulwe ukudla. Sebengixhakile uSabelo benomama bafike bangilalise, yabo. Hayi nangempela hayi ngelinye ilanga siyabushaya. Sibudodloze ngehlulwe ukudla. Mangehlulwe ukudla sibushayela endlini vele. Mangehlulwe ukudla ngivane ngiyoziphonsa embhedeni. Mangiziphonsa embhedeni, umama phela usiyangazi ukuthi mina ngumuntu ohlulwe ukudla and kuyenzeka mangehlulwe ukudla ngivane ngilale ngife ngiyovuka ngakusasa, yabo. So mangehlulwe ukudla kanjalo vele uSabza umjithami ngiyamethemba sishapa. Hayi mangehlulwe ukudla kanjalo kanti kusho ukuthi ukudla bengingakufakanga kakhulu. Mangikhuluma ngokudla ngikhuluma ngotshwala. Bengingakufakanga kakhulu ukudla, ngidle kancane but ngakudla ngokusheshsha. Ukudla utshwala ke buyakudakwa mengabe ubusheshisa noma ungekuthiwa uphuzanga kakhulu. Asanje nje umzekelo obhi amathathu angeke azakudaca ukuthi uyisiyapho yapho. Akuthi nje ube mnandi but mawungathi gaqa lingahlali ibhiya phansi lokulithi like in 30 minutes wavusa way3 lo mabhiya azokudakwa into engasuka umphansi. So mina ngakujaha ukudla, zange ngidle kakhulu, ngajaha. Ngizophaphama maybe after 2 hours. Umama phela ngithi ungazi ngomuntu ohlulwa ukudla azawuvuka ekseni. Ngizophaphama la kuma 2 hours. Mangiphaphama imani, ngike sofeni nje la, one room ngisemqashweni, ngike sofeni nje la. Hayi ngilalele. Yabona le nto ukuthi uphaphame mabudakiwe, awukafuni kuvula amehlo futhi awukafuni kunyakaza. Usazimamela nje ukuthi hayibo kwenzakalani ngami, yabo. Hayi man, mangiva ngeva kuchu. Hayi ngibe sengiyazembula kancane. Mangithi embedeni uSabelo nomama uphezulu kwakhe uSabelo. Yazi umqondo wami phela usadakiwe. Ngivane ngivuke ngihlale ngezibunu ngibabuke. Azothuka uSabza mayithi athi hayo mnganami sowuvukile. Usho nje ungaphezulu kwakhe, ngithule ngisashokekile nama athwe juba edonsa ibhulukwe lapha eqoka. Yazi ngithule nje ngibambeke ngingazazi ukuthi ngithini. Gqoka uSabelo awuphuma ngomnyango, ayifuna uzihlalele ngumuntu ongenadlame, ngithule nje ngiyetshisa lento.
abegqoka nalo eza kumina, hayi ngiyaxolisa sithandwa sami, ngiyaxolisa, angazi ukuthi bengingenwe yini. Usadakiwe vele, kodwa kuyabonakala ukuthi njengoba noma bedakiwe nje, kodwa uyangake kubeni soubha nje manje. Hayi kubonakala ukuthi ngempela hayi angithandanga, ngithulile, angikhulumi, angiphenduli, ukhuluma eyi-1, bonakala ukuthi angithandanga. Hayi ngetshise lento, azange ngilale, ngahlala esofeni because isikhathi kwakuwuma 11 fangiphazama 10-11 ngoba phela saqala ukudla nje lapha ngaboma 7, ngahlulwa ukudla lapho uma 8-9 yakwawuma 11. Hayi sivuke ekuseni, masivuke ekuseni, hayi ngilale khona lapha esofeni la bengilalise khona, bangisuse embhedeni bangibeke esofeni bese ngibuza ukuthi khawuchazeke sisi, because ngikhumbula kahle phela ukuthi mangilokha njengawuziphonsa embhedeni ngifike kanjani esofeni. Abesathini, hayi sisakubambisana ngawe sinosabelo, sakuthatha sakubeka lapha esofeni. Ngithi inikwenzelani lo? Kwathi hayi usabelo bethu ufuna ukunqenqa, then ke sanqenqa soyithu sizinqenqela nathi sikhathele. Ngithi kanti waye usabelo benganqenqa esofeni wena bese uzonqenqa nami lapha yana? Hayi benqena ukuphazamisa ekubeni bengathi ngixoxa nosabelo abe elapha esofeni, mina ngisembhedeni singezwani kahle. Ngitha yangisona isilima imdala mangengaka. Nikwenzeleni lokho nikwenzile? Hayi ngiyaxolisa sithandwa sami, ngithi futhi ke angihola ulento niyaqala ukuyenza, ngeke nje kube niyangisukela manje ngendlela enibonakala nikhululeke ngakhona. If beniqala benizayenzela la isofeni or niyenzele noma kuphandle, niqale nini? Hayi besiqala ngithi ungazongenza isilima. Ngithi khawufonela usabelo, amfonele ngefoni yakhe, fake loudspeaker. Hey hayi bo nena ba right nobafu, ayaphendule kusisaya sikho right. Ukuphi manje ubafu? Hayi intombazana ayakekho. Hawu sithando sami manje sesabhaqwa ke kulento yethu, kusho ngesisaqhubeka nayo ngathi ungayidrop wayidrop. Sengiphendulekile uthi kudala bayiqala. Ngitsona ayiqala nini? Ayasho ukuthi hey sesazenelwa ya cherry sasina 5 years sazana, wathi ukuthi yaqala in 4 years. Mina njalo mangitipa bebenza into zabo benosabelo, babe sebangithathe futhi bangibuyisele embhedeni ngendlela engihlulwa ukudla ngakhona. Kulapho ke la ngazonda khona ukudla njengoba ngingasakuthinti namanje ukudla. Bangithathe benosabelo bangibuyisele embhedeni. Ngithi manje ingane le ena 2 years ithi indaba yayo, hayi ingane yakho. And manje abafowethu bebehlezi bethi mfowethu kodwa le ngane ave ngafani na, kusho ukuthi ifuze kubonina because noma ayayifani naye. Ngithi abafowethu behlezi bengitshela and bengaze ngimtshele leyo. Ngithi abafowethu bahlezi bengitshela ngale ngane ukuthi ayifani nami, mhlawumbe ifuzekini ngoba ayifani nawe. Ngavene ngathi mangiyipicture because yayisekhaya, kanti nje mangiyipicture yavene ngifanela nawo usabelo. Hayi wavena waphuqa amadolo uthi ngicela ungixolele sithando sami. Ngithi ingane kabani? Ingane yasabelo. Ngithi usabelo yazi? Uyazi. Ngithi so mina ngondlela wena nosabelo ingane. Baby ngiyaxolisa ngicela ungixolele. Donsa ifoni khona lapho ngafonela usabelo. Ngithi mfowethu bengikuthembile ngenhliziyo yami yonke, so ngizacela ukuthi ungenzele ifavor mfowethu. Ngicela ukuthi uthathe umfazi wakho nizame indlela ukuthi nilande lo mntwana olapha ekhaya, nebuye nizophila impilo yenu kahle. Hawu mfowethu ngiyaxolisa. Ngithi mfowethu angifuni sibe siyidonsisa, ngicela nje wenze lokho engikutshela kona, ngadrop ifoni. Ngatshela lo ngithi pakisha ke wentombazana, uthatha okwakho uhambe nakho. Hayi wathi uyangincenga ngisancenge ngempela. Hayi wagcina epakishile, usabelo wathumela enye impintshi yakhe yazomlanda lo.
neneneni lapho ngezwe ekhaya bethi hayi ufikile intombazana wazothatha umntwana ngathi kulungile, bathi hawu hayi thatha umntwana, ngathi hayi niyobuza yena naye inamba yakhe. Ngabona wonke umuntu esengasangibuza ekhaya. NgoDisemba bafike bathula betshela ukuthi ngizabatshela, ngazithulela nje. Neneneni wangiqonda umama wathi hey hayi ngiyasazi isimo sakwehlela kodwa ngibonga ukuthi waqina waba indoda, wangagcini sowuchitha igazi noma sozibulala wena. Ngithi hayi mama bengeke ngikwenze lokho, wangifundisa kahle, wangikhulisa kahle. Ngiyawesaba manje amantombazana, ngiyashaya ngidlule, ngishaye ngidlule. Intombazana ngilala nakube kanye angisayifuni eduze kwami because angila ngendlela engiwasaba ngakhona amantombazana. Yaphuka kanjalo ke inhliziyo yami.